жылдығына арналған Тил сақтасақ, ұлтты сақтайбыз атты жиынтықты çok концерттік кече бізге қош келдіңіздер. Тілім ата енем ұлытым, тірі тұрып болбойт аны ұлыттым. Дудук жашайт тілім менен таптаза, дилсіз адам емес құрысын. Kırgız dilim, kılımdardı baskan dil. Kırgız dili, korkom düğüne dastan dil. Bul dil menen manas boğan jarsalın. Mezgildegi zor kayrattan katkan dil. Kırgız dili, nuskalı dil, korkom dil. Kırgız dili, kılımdardı uqqan dil. Kırgız dili, akındardın ırınan. Çeçenderdin tangdayına çıkkan dil. Kırgız dili babalardan kalgan dil, Kırgız dili tefekkürde jangan dil, Kırgız dili bayırkının dastanı, bir mezgilde munga batkan arman dil. Bu dil menen danışmandar sıylaşkan, bu dil menen açılmagan sırda çıkan, bu dil menen ak tangdaylar açılan, dala yakın dastan yazgan, ır yazgan. Hazır 7. klasın okuyucularının korkom aytısı. Şöyle Şeyh Enet'in ılkanda, çırma ışkan, içtinde çelişi var, çınırtında çıgışı, batışı var, çıtırmandır kudayı pilelemez, çımırnında yaşoğan akısı var, saydındağı baştağan başatı var, sahipkerdin saklagan takası var, öründüğü kenedey özönünde, öz dilinde çaldağan vakası var. Kırgızmın deysin mi? Kıyşaktap bilip durup. Kırgızmın deysin mi? Kırgızcaran söylep durup. Kırgız emez, Kırgız'ı cıdıtkanlar. Kan gezgen tarixin unutkanlar. Kırgız emez, kıyşaytıp kalpa tiyip. Kadir bakın kalkının kurutkanlar. Til joğol boy, joğolsa joğolot değil. Oğlum da, kızım da joğolot bil. Til joğol boy, joğolsa aylanasın. Kol busuz, toğoluk buncu haber. Kaldırganın bağırılar kanat emez. Kabağının bağırılar manas emez. Kalkın canlar, kalkının tilip canlar. Ham olsun da Kırgız'ın bağırsın biz. Men azır misal Murat деген жігіт жөнөп берген. Murat Mitçü, ешкімге пайдасы жоқ түтіндеймін, ешкімге пайдасы жоқ өсіп тұрған жүзімдеймін. Туған ел, эмне қылам, энемді түшірсем де еңгете дегенге түшінбеймін. Туған ел, тұздануға түкірбеймін, а бирок түшінбеймін. Үрімді, қомызымды, мақалымды, чапанымды түшінбеймін, қошайымды, бақайымды. Сыздатып жөніміңді, сындырып қабырғанды, жұлдырып қанатыңды. Келаттамын, сен кімсің, сен дағы күніміз. Çoğumsun mu, küçüğüsün mü, bassın mı? Başka halkın tarihini bilgenmenen, bilbeysin sen at başı talsın mı? Bilbeysin sen karıştırgan balasın mı? Amini tanıgandan Murat Teşer. Pasportumlarda Ömer Aliyev Murat mı ben? Alımı dostlarım Ömer Aliyev Murat Teşer. Murat emez, Murat mı ben? Men oşoğum, Oruslardın arasında durak mı ben? Kırgızlardın arasında kelesi olum. Tilim бар болған менен тил қатыбымдай албай, тилим бар болған менен дузук болдум, өз тилимде тилмешчү сүйлөй албай. Туган эл, кечир мени, тузнаныңа түкүрбөймүн, энемди түшүнсөм да энетедегенге түшүнбөймүн. А бирок мойнума алым келбейт, мен күнөөлүү. Ал үчүн бир гана мен эле эмес, сен күнөөлүү, сен күнөөлүү. Ысыңа, суыңа тумурулдор. Ыйманын жеп, ырыңды кордогондор, кыргыз эмес, кыргызды төрткө бөлүп, кылтындашып түлкүдөп жөнөдү. Börk al dese başından kan alışkan, bödödöy, böcöngöp can bağışkan, kırgız enetilin unutun mansa üçün, kançalar bakıtkan, aylanışkan. Jırgıganın bağırıyla turmuş emes, jıldı ötkenin bağırıyla jıldız emes. Bileriz de töşlörün kakkan menen, bilbegende öz dilin kırgız emes. Til joğol boy, joğolsa joğolot değil, toğruğunda, tukumunda joğolot değil, til joğol boyda joğolsa aylanasın, kol butsuz, toğol. Женишбек Жұмақадыров Кыргыз тилин минип калды. Антсе дагы айта турган акым бар. Кыргыз болуп төрөлгөндөр, кыргыз тилин унутууга айтчы кандай акым бар. Кыргыз туруп, орусчалап сүйлөгөн, өз баласын орусчалап тилдеген. Кыргыз туруп, кыргыз тилин сүйбөгөн. Арабызда кызууландар жок бекен. Салам менен приветтин айырмасын билбеген.
Қазақтарды қарағыла, қазақчаға ұрлары, өзбектерді қарағыла, өзбекче ұрдады. Орысчалап билегендер, орысчалап сөйлегендер, сілерді кем қойнады. Чет тілді да үйренөлі, бирағаның сөйлей тұрған жері бар. Ата-бабам айтып келген ар нәрсенің чегі бар. Айтқылашы қырғыздарым, қырғыз тілдің башқа тілден қай жерінен кемі бар. Таза тұрып, баттық оқшайды санаға. Ақ нәрсені алмаштырдық қараға, ата дешті алмаштырып папаға, мені дешті алмаштырдық мамаға. Башқа тілдер миніп жүрсе Мерседес, қырғыз тілі миніп қалды араба. Қырғыз дебейм, қырғыз үшін көксебеген мақсатты. Қырғыз дебейм, елді бөлген, жерді бөлген аймақты. Қырғыз дебейм, сатып жүрген өз мекенін там ташты. Қырғыз дебейм, өз тілінде сөйлебеген ақмақты. Алтынбек Исмаилов қантип айтам. Эх, қырғызым, ойлончу, эсті жебе. Ені таңдың, айтқаның сен ескіді бе. Тарықты сен таш атып салған менен, таңдайыңа сайлар эски жебе. Қақшып келіп, мен до кетіп балдарыңа. Қарғыш сөзгө қабылып қалбағыла. Бұрмалады тілді деп қантип айтам, бабалардан байырқы арбаңар. Уч алқанды мойныма артамдағы, ұлытымдың азабын тартамдағы. Ұныттық деп тілімді қантип айтам, ұрпақтарға ұялбай арқамдағы. Тілсіз елдің тұқымы құрып болған, тілін сақтап қалған ел ұлт болған. Ата салтын, мұратсын ұныққандар, арқы түгі тілулі үлгіп болған. Ташты сығып, тарықты мен төккім келер. Тілімді мен тұтып өткім келер. Әне тілін ең сиріп жаңғандарды, әне тілді ашатып сөккім келер. Батжатупов қырғыз тілім. Қырғыз деп қар тарихқа жазған тілім. Қайқырып, қайран бұзып дұшман келсе, қылычтай қия кесіп жапқан тілім. Ақ манас бабам бақай сүйген тілім. Алолып, алатоды күйген тілім. Ақ қалпақ ата жұрттың насибіне асмандан енші болып тиген тілім. Қыраңда қызыл гүлді өскен тілім. Қияндап жамғыр болып төккен тілім. Ұлытты ұрғып тұрған башатына, ұйыған алтын сымал чөккен тілім. Мезгілде мет болбостон жеңген тілім. Мекенде қанат қағып келген тілім. Ең ұйық жашуымдығы теңдеші жоқ, ененен ақ сүтінде емген тілім. Мөндірдөй сабалаған ақын тілім. Мөңгөдөй ай асманға жақын тілім. Мөңгігін мөл бұлақтай арулантып, мөрөйгө сүрөп тұрған асыл тілім. Манастай дастан айтқан ұлы тілім. Махаббат жалын чачқан сұлу тілім. Машақат мүшкіл тартқан заманда да майдалап өлім бүгін чулу тілім. Абдулбек Юсупов әдетінде. Отқа салсаң, жоққа салсаң күлбөгөн. Жоғылған жоқ, кеткен жоқ тіледі. Эне тілім, нечен тілім, қар. Ушул тілде бабам мана сөйлөгөн. Бейғапарлар шашпай ғана ұрып кеп. Кейбірдер айтат, ушул тілді құрыт деп. Егер сөйлей тұрған эне тілім болбоса, анда бизи ким айтмакчы болот деп. Суға тоңуп қақтансақ та жалынға, дайын болып тіліміздің қамында. Тіл жоқ болса, мен дағы жоқ боламын, мен адамын, эне тілім барында. Бала чақтан эне тілге киринген, орын алған түбөлкө тілімден. Ошол күнү жүрөк токтор кагуудан, ошол күнү ажырасса тілімден. Ар бир адам сүйлөгөндө ойлосо, туура сөздү туура экен деп колдосо, жер жүзүндө кантип жашайм байкуштай, эгер менин эне тілим болбосо. Кээ бирөөлөр тилибизди жаратпайт, жок кылсак дейт эски жаман адаттай. Анын үчүн коно турган турум, эгер менин эне тілим кагып турган жүрөктөй. Эне тілим өгөйлөп жеткенде, эне тілим элегинен өткөндө, кыргыздын сөзүн чынып өзүн чынып, кыргызча кымыз ичип кетчүгүн. Улуттук ар намысы тепсегенде, улуттун кадырына жетпегенде, өздөн чыккан жат болуп дилин сатып, өзүнүн макулдугун сезбегенде. Балдарына орусча сүйлөгөндө, калк эмес кет башынан калын көрүп, кыргызча кымындай да көйлөгөндө, эл журтун айтыпла чукулар кимдер. Кыргыздын
ак калпагын кийбегендер, кыргыздын эсебинен күн көргөндөр, туй албай эне тилим улуулугун, түбөлүк жандын кирбеткендер. Эл журттун тарыхына эне тилин унуткандар, эл безер атка конуп унуткандар, эненин сүтүн эмип тилин билбей, эненин сай сөөгүн сызарткандар, элинин элдигине башын ийбей, эненин тилин билбей, элиндин билип алып момундугун эженди эл бузарлар таңгы чечти. Бул жашоодо эң маанилүү тил болот. Тил аркылуу сүйлөп жана ойлонуп, пикир айтып, билдирип сезимдерин. Ар бир адам тили менен зор болот. Көркөм айтуу 7-класс. Мен сенден, элим сенден кантип танам, жаман мынды, жакшы мынды, мына бул сенин балаң, тилегим эңсеген дилимдеги эч качан өчпөсө деп сага жалынам. Мен сенде, элим сенде кантип танам, караан түн борборунда күйүп жанам, башкалар тору кылсын алтын сарай, барбаймын мага дары сенин абаң. Мен сенден, элим сенден кантип танам, аркандай азабыңа шыдыр барам, кокустан коркок болуп жер каратсам, түкүрүп каргыш айтсын жети бабам. Мен сенде, элим сенде кантип танам, дайыма сенин жараң менин жарам. Дайыма сенин жараң менин жарам. Дүйнөсү кереги жок башкалардын, адашып алат өзүм. Азаматсыңар балдар, азыр эми 6-класстын окуучуларын акырына кайтышуу. Аккыя. Каталарга толуп чыксасын өтүгөн гезиттер бар, арабек тилиме шек келтирген. Гезиттер бар сапатсыз, моюнга аламансың, тил мыйзамы иштебей, келет кадырнамысың. Мен кыргызмын дегендер, эне тилин колдонсун. Тил мыйзамы турса да, чоңдор аны колдобойт, неге өнүкпөйт тилим деп, намыстанбайт, ойлонбойт. Аккыя. Эне тилим акыры өнүгөрүм билем мен, эне тилим жалтанбас, куралмал чиренген. Аккыя. Кыргыз тилин унутуп, башка тилди өстүрөт, көчөдөгү көрнөктөр көңүлүмдү чөктүрөт. Аккыя. Көчөдөгү көрнөктөр коя түрчө катасын, акырында бишиптен эмне мынча шашасың. Аккыя. Залдын ичи толтура, жалаң кыргыз отурса, орусчалап сүйлөдүм, жалгыз орус кошулса. Аккыя. Муну ойлонуп отуруп, ой иманга бөлүнөт, демек иштин көбүшү өзүбүздөн көрүнөт. Ар бир кыргыз ойлонсун, ар бир кыргыз колдонсун, мен кыргызмын дегенде, эне тилим колдонсун. Аккыя. Азыр элдик аккыя. Акыйне кырын ырдашу, абалтан кыргыз салт экен. Акыйне кырын уланту, атабыз кыргыз нарк экен. Ырдашу, сынашу, ыржанды кыргыз салт экен. Сынга сындай жобайсак, атабыз кыргыз нарк экен. Акыя. Сенин атаң эртелеп, бир кууда болгон белеңдеп, жашың келди 13-кө, сени келин кылып алууга кайнадан той кыламын деп жүрөт. Сени болсо бир кууда болгон экен бешикте, 14-кө жашың чыга элек, үйгүтөр кезиң келе элек, жакында сенин тоюң болот деп жүрөт.
Akıya. Seni bolsotop kızlar, kiyimin çaktap kiy alбас, кийсе да тыккан жүр албас. 5 саат этегин чыңкый баса олтурган чалмай тек кыз деп жүрөт. Сени болсотоп кыздар, көйнөгүн таза кие албас, кийсе да таза жүрө албас. Көйнөк көкүрөнө сүт тамган, так болсо да көйнөгү тазалап жууп албаган, тазалыкка саран кыз деп жүрөт. Акыя. Сени болсо тең туштар, ийри колго иш албас, жалкоо кыз экен деп жүрөт. Келечек жолун байкабас, аңкоо кыз экен деп жүрөт. Сени болсо жеңил кыз экен деп жүрөт. Жеңени сыйын биле албас, жеңени сыйлап жүрө албас. Көзүнчө мактап бийкелиштирип, жеңелерин артынан биздин кыз жеңил ойлоо деп күлөт. Акыя. Этегимби жеңимби? Ушул кыз менен теңимби? Ой жарды кыз, жакшылап уккун кебимди. Өзүмдү сага тегебейм, өлсөм дагы кебетпейм. Сага окшогон көйдөктү өлгүчө минипте берейин. Акыя. Согончого чор болуп, жалданышат кор болуп, өзүңдү өзүң билбейсиң, тегерегиң тор болуп. Сасыкбайдын сары кыз, эл албаган кары кыз. Атаңыздын төрүндө көп олтуруп алдыңыз. Ак чач болуп жүрө бер, акынеге туталада арсыз акма көрүп. Акынегирин ырдашу, абалдан кыргыз салт экен. Акынегирин улантуу, атабыз кыргызнак экен. Менин тилим кыргыз тили, тазарып турсун дайым улут тили. Кээ бирөө киргиз болуп жүрүшөт го. Жетишип Орусияга кайсы бири. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр 7 классынын окуучулары коомдук чогулуш. Третий. Приветики, балдарки, кыздарки. Ассалому алейкум, достор. Сен кыргызча сүйлөйсүңбү? Ооба, Кыргызстанда жашамайкын кыргызча сүйлөш керек да. Кайсы жердин сөзүн сен ошол жердин өзүн. Ооба, туура айтасың, карачайдай сен кыргыз болуп туруп, кыргызча билбейсиң. Башка улуттун балдары болсо кыргызча так сүйлөп жатат. Ал эмес, комузда чертишет. Азыр бизге Екатерина комуз чертип берет. Ооба, мен Екатерина, азыр мен силерге комуз чертип берем. Бизде балдар билим борборунда Кытай тили, англис, орус тилдерин үйрөтөт. Нинко, can you remember hand care kiss you? Hello, my dear friends, I like your dress. Здравствуйте, ребята, я очень люблю кыргызский язык. Албетте бизден башка тилдерди үйрөнүшүбүз керек. Эгерде өзүбүздүн кыргыз тилибизди билбесек аябай жакшы болот. Биз кыргыз тилин сүйөбүз. Албей деген бирмет болсо келегер. Арча бешик океанга теңелер. Ал бешикти кирпик карттай тербеткен. Аман болсун бул жашоодо энелер.
Ümürkay'dın kirgide düşüp sörөгүнгө 7 күн болгондон баштап бешикке салынат. Бешикти наристенин башкан таза калмаганга утутканга бир топ ыңгайлуу салт боюнча бешикти төрөлгөн наристенин тайенеси алып келет. Ал эми наристенин бешикке салынган күнү бешик тою дешет. Илдетен эле бешик тою берилинчү күнү нан бошорулуп, мал союлуп, айыл апа, суда зөр, тууган урук, тааныштар чакырылган. Жентек телип, сармай омурулуп, дасторконго жер жемиштер, борсоктор, таттуулар көгүлгөн. Бул көп келбей белек белчектерди ала келишкен. Коноктор наристени алышып, бешигине борсок, таттуулар, нөмөр-чөмөлөр чачышкан. Ошол саат баланы бешикке көптү көрүп, көп жашаган, көп төлөгөн дөлөттү байбичеге салдырат. Эгер ымыркай кыз болсо бешикке кайчы, сөйкө, шуру, эркек болсо чүккө, камчы салынат. Оң сол чүккөлөрдү бешикке салып, анын баш жагын көтөрүп, бар бол, оң бол деп экелеткенде чүккөлөр сүрдүгө түшүп кетет. Баланы бөлөрдүн алдында алгач бешикке ар кандай оорулар, жин шайтандар жашынып калбасын деп арча менен бешикти ичин сыртын алашташат. Анан шайтандар кач-кач эси келди деп алып барып каттырышат. Бешикке апа бек кайтма, ума эне уйку бер деп таңат. Бала жатканда ылак болбосун деп оозуна борсок тиштеп алат. Жуукан курчук каба башыган болуп, жети нерсе болуп бешикке жаап сүрөлгөн энесini кармашат. Ал көтөрүп алып төрдөн бешиктен төрдү көздөй жүгүнөт. Байбичелер алкашын баталарын беришет. Анан байбичелердин эң улусу бешикти минип алып камчылана теминет. Ой, кайда жөнөдү? Кайда барасың деп сураганда, мектепке барамын деп жооп берет. Мен мына ушул бешикке салып атамын. Кунан койду сой бөбөк, куйругуна той бөбөк. Алдей бөбөгүм, алдей бөбөм ыйлаба, менин жаным кыйнаба. Атаң тойго кетиптир, акиси толгон эткелет. Алдей бөбөгүм, алдей бөбөм ыйлаба, энекеңди кыйнаба. Энекеңди кыйнаба, алдей бөбөгүм. Кырма таба, кырдырба, кыруз менен куйдурба. Куру кыйнап эжеңди, копуйлатып кыйнаба, алдей бөбөгүм. Жапкан нандын ортосу, жүрөгүмдүн толтосу. Алдей бөбөгүм, садагасы кетейин, сарысына жетейин. Алдей ак бөбөк, аттеп игенсип тамоо кетейин. Айтылуу шуңкар көздүү бол, адам таппас сөздүү бол, байсалдуу анкар узул бас, бак баштаган күчтүү бол, аккар суунун шары бол, балбандардын алы бол, оорулууга дары бол, обол тоодой каары бол, кыдыр болсун жолдошун, кыйын күн баштак болбосун, кыйыкыт манас колдосун, о мен Кудай колдосун.
Kızın bıyığı tengir büyük adam. Başaltı meken baylığı söz. Bayrağı kızıl tuğ uranı manas. Sınçısı el balban cel. Turağı bozuy tumarı akkalpak. Ermegi komuz sanatı sancıra. Akılın akıl, asıllı adam gerçilik. Peyli meyman dostur. Anam bunlar akılda bilesin.
Bizi gecemizde okul ketkenimizde. Rahmat düşmenin çiçekten sadece. Şaşma. Ошондой эле 7 класс, 3 класс эмизлер ар кимиңер ар бөлөк өткөрүшүңөр керек эле. Шартка байланыштуу ушундай өткөрүп калдыңарбы? Мамлекеттик тилдин 32 жылдыгына карата адабий музыкалык кече даярдапсыңар. Жакшы, эң жакшы азаматсыңар. Эми мына ушул кечеге жигердүүлүк менен жакшы даярданыпсыңар. Көптөгөн номерлерди көрсөттүңөр. Ошонун ичинде мен көркөм окуу боюнча токтолуп кетсем, анан эжекеге дагы айтамын, Гүлнур эжекеге аракет кылыпты. Кыздарга, балдардын көркөм окуулары дагы жакты, азаматсыңар. Ошондой эле мына Токурова, ким эле атың, Жасминабы? Жасминанын көркөм окуусу эң жакшы. Ошондой эле мына балдар, уул балдар дагы даярданып көркөм окуу айтышыптыр. Ошолордун ичинен балдардан кимди жазды? Мен жаңы Шерикбеков көрдүм. Марселбе. Сары эме кийген бала жакшы айтты. Ошол баланы жакшы айтты. Балдар дагы кыздардан кем калбай, жакшы ырларды дагы жатпай берди. Азаматсыздар. Анан кичине баа мимика жесттерин көрсөтүп койсоңуз, Гүлнур эже дагы буларды кичине бир слайд кылып, жакшынакай кылып даярдап койсо дагы болот экен. Кичине жардам берип койсоңуз. Рахмат, азаматсыңар. Эжеке сизге дагы рахмат. Эми сценарийни жакшылап жазып бериңиздер, баардыгын. Толук башынан аягына чейин мындай деп туруп, катышкандар, ырдаганда тексти менен экен. Болду эми. Сиздин музыкалык жактан жетекчиңиз Сабир эжеке сүйлөп. Биринчиден саламатсыңарбы? Рахмат. Биринчиден ошол даярдаган мугалимдерге рахмат да. Себеби бул жерде даярдалган ар бир эменин номердин аркасында даярдык бар да. Даярсыз эле бул жерде эч ким чыга албайт. Жакшы даярданып турган, көркөм окууңар эң жакшы жогорку деңгээлде аткарылган, өтө мааниси дагы жакшы, образга кирип жакшы аткардыңар. Анан жанагы бир гана нерсе акыйнетти айтканда мааниси жакшы, ырлардын өтө жакшы мааниде жакшы эмелер тандалып алынган. Акыйнетти, бирок ошону өзүн жетте турган жерге жеткирип ошончолук даярданган эмессиңер да. Ошону даярдап чыгарсаңар, андан дагы жакшы болот да. Өзүнүн эмеси жакшы, бирок ошону өзүнүн өз деңгээлинде аткарганга аракет кылган жокпуз да, же уялдыкпы билбейм. Анан концерттик номерлериңерден Азизбек жакшы ырдады, жаңы Тумаева жакшы ырдады, азаматсың. Анан бийиңер жакшы, азаматсыңар. Эми биз баарыңарга рахмат, биринчиден мугалимдерге рахмат, жана окуучулар силерге рахмат. Ушундай 3 сменде, ушундай шартта окуп жатып, ушундай эмени даярданганыңар үчүн жакшы рахмат. Биринчи мугалимдерге, окуучуларга ден соолук, биринчи окууларыңыздарга, иштериңиздерге ийгилик. Ушундай концерттик номер тартуулап, ушу мамлекет кыргыз тилинен, мамлекеттик тилинен 32 жылдыгына мунасиптеп белгилеп даярданып бергениңиздер үчүн рахмат. Ишиңиздерге ийгилик, окууларыңыздарга ийгилик. Ден соолук баарыңыздарга. Рахмат. Рахмат.